Buta na ton. Now guys, we're gonna cook the Ethan's breakfast and baon. Exercise muna. Now we're gonna peel some sandwich for Ethan. Mo ani guys capsule. Ew. Ano ko lang wata 740 na ba? 741 na di ay siya. And so since Ethan's gone to school already, we're gonna change the bed sheets. Let's go. It's Ethan's bed sheets next. Let's go! Kain na. Madami kami experience na kailangan malakas ang pananampalataya ngayon. Huwag ka na magtaka kung meron ka, like for example, pupunta ka sa isang lugar. Lumayo ka sa... Huwag katakutan. Huwag mong katakutan, Kure. Kasi hindi siya masamang elemento. Lumayo ka. Ikaw ang lumayo. Na si nilabot ni Mayo. Nakabay-kabay. Maging active siya. So, Hello, Mayo.
Tanawag good si J. Costura. Lagi mo siyang ilagay sa Balloon. After sa? Balloon. Oh, no. Kuha na. Paano na? Saan na? Okay. 2 is better than 1 man na may uhugas. Yes. Very unusual kasi ako talaga ang palaging naghuhugas. Kasi ako ang tagaluto. So it's 10:15 and we're heading out to Walmart first because we're gonna buy something. Huh? Yes. She's gonna buy me a table. You're gonna buy yourself She's gonna buy me a table. You're gonna buy yourself your own table, girl. Yes, but you're the one who pay. Nanami sa Walmart. So mamalit sa me, ha? See you later. See you later. Hala, mas. Huh? Oh my. Ikaw na lang. Mag-ana ka na lang, eh. Mag-ana ka na lang lagi ba? Mag-ana ka. Sige na, duha man na Ano yun. ko yung mga asdiri? Oh, sus. So, tapos na kami mamili at ito lang ang binili natin. Let's go. Hindi na kayo magluto pa. Magluto pa. You say day. Ano sa mo ah? You stay. So I turn the radio on, I turn the radio up, and this woman was singing my song. Lovers in love and the others run away. Lover is crying cause the other won't stay. Some of us hover while we're waiting for the other who was dying since the day they were born. Well, this is not that thing that I'm throwing, but I'm thrown. And I thought I meant forever, but now I'm not so sure. And they're trying to tell me that I'm clever, but that won't take me anyhow or anywhere. Not careful, girl. Was not even. Time check, 12:29. So magluto na, tas i-test tong biniling ano nga to? Slotted Turner. Slotted Turner. Tina Turner. We're cooking spaghetti. Spaghetti pababa. We're gonna use this sauce. This one. Let's try. Let's try that. Ang uunahin, garlic or onions? Yung sarili mo daw. Yung sarili mo ang unahin mo. Ha? Kumusta ka na dyan? Kapoy na ko. Ha? Kapoy na ko. Hindi kaya? Kaya rin, kaya. Anong part ka na? Page 9 pa ko. Page 9 over 14. So guys, magluto muna tayo ng pasta. Since malapit nang tapos ang sauce,
And let's just wait for the water to boil. Kamusta ka na? Tumayo na ang lamesa. Okay, mainit na. Yay! Congrats! 1 hour. So, I think finished na guys. Patitikman natin ni Cory ang lasa. Okay? Tilaway koy ha. Iyarok na lang. Iyarok na lang kayo. Napuno na po. Yarok up. Kani. Okay. Kailangan ko i-capture yung... Video? Ano sa kainin niya? Sa... Ako ra kay matagak. Iyarok na lang. Bisa mo niyo eh. Parat! Ibog na lang ko. Kamusta? Di ka pwede mag-check. Na-prank! Na-prank, guys! Na-prank! Guys, luto na ang sauce. And luto na din ang pasta. Binalik ko muna siya dyan para madaling initin ang sauce. Oh, tara. Success! Wow! So, muna na siya guys. So, time check. 2:09. Maligo na kami, kasi guys. may lakad pa kami. Mamaya magtanaw pa kami ng Manood kami ng sine. sine kasi mura ang sine every Tuesday dito. So, maligo muna kami kasi mabaho na and super pawis na, no? Pero hindi ako napawis. No? So, see you later. Mabaho. Mabaho ka, eh. Mabaho ka. See you later. Butoy in the house. Butoy! Hello! Nakasuot ko sa team yan. Ha? Oh, congrats! Nakasuot ko. Varsity player na gyud. Official. Woo! Wow! Hindi ka ni kaon good. Wow! Bago na akong bed lagi. Wow! 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 Baga na kay ang imo ikaw ano? Baga na kaayo. Baga na. Oh! Lakong komportable eh. Hello! So, time check. 3:25 na, no? 24. And then our movie starts at 3:45. So, we're just waiting on Ethan. On Budoy. And then we're good to go. Sa galinatan, Popo? Holy? Popo? 3:35 na. Let's go. Sumusuod na may. Susod na may.
So, tapos na kaming manood ng movie. Time check, it's 5:53 na. And then, we're ready to go home. You tired? Kaon spaghetti. Yes. Gutom na, Ethan. Nice kayo ang Venom. May Nice. connection sa... Ayaw, spoil! May connection daw. sa tanan. Spoiler alert. We're here. We're home. We're home. Nauli na ko. Hi, so we're finally home. Time check, it's 6:10. 6:10 01. 6:10 na sa Yes. gabi. Shout out di ay kay Jomer. Jomer Kamay, ako ang igagaw. Shout out din ha. Ever loving and ever supporting #1 fan. Sa May. Si Zam Zamay Lucero. Hello, Wow. Zam. And Griselda. Hello, Balik na mo, Griselda college. Mumongan. Hello. hi Do. Hi, Do. This is it. Shout out na ka. Shout out ni Pitpiti ha. Keep Okay. watching Pag Pitpit. ni Takuling. Na shout out kag Ahatax. Happy nagit ka sa vlog. So, That's it. we had so much fun today. I'm very exhausted na. How about you, Ethan? Oh! Klaro na kayo. Di na ko kailangan butang. So, we're just gonna eat and then sleep na after because Mag-work pa mi. work pa Mag-work pa mi tomorrow for 2 days, 12 hours. Wow! And I'm pretty sure we're gonna see you next time. Bye! Bye bye. Take care. I love you guys.